Malo le saifua, malo le tau atai, pa ia male malo se tātou atunu. Ia ai mese lawa pa anga le loa pei o lo tultuli ina mai pea tātou tala mai Samoa. Whatalo whātu le nei i tu lao leo o uli. O le asunga fua i nei a mātou i Samoa. Whatalo whātu ai. Whatai ele lofa mleanga leo leo tua leo. Ta itai mai lo o tau soifua. Ma se ola vai vai au ona nei. Ia usi mai lo lau whaafonga. Us whapoponga nei o tātou tala mai Samoa le nei fo i asunga fua. Ua whaamania mai le fionga le tamai tai pāle mia fia mena mi mta awha ia le toi ilo ilo le whainga mālo le vai inga fast full wha pui pui tasi a. O le whaavai o Samoa le olo o au fia i le 10% o tamai tai mo le pāle mene. E pei ona whai aisi na umi o toso tau a fia anga le pāle mene le mai ai o le whainga pālo te tele i le tausanga o mawai. O le atu langa na saunoa i ai le pāle mea i lunga sfonotanga whaapitoa atu stala le Pacmas. Lea e la tala te le luas fulu tu stala i Pasifika na mwhaio na awai i ai le afonotanga tā ua. Na saunoa ai le pāle mea le lua afes fulu lua lea na whaalawi loa loa i ai e tai o le Pasifika. I awanua tutusa e le ngata moa li e mese o tamai tai po le gender equality. E au fia ai ma le si itia o le whainu mera tamai tai. E mawhaio na ofi atu le pāle mene pei tai. Na ia wha mamafa le tūlanga i tina amata mai tai de sa ili atu le lato awala le pāle mene. I le mawhaio na ofi atu i awala maasani. Talu mai le tautanga o mawae. Talu o nga wa asu i tamai tai e so alua ia li male manu alofa tu au mawha angase ali isa apua whiangia ai. I lalo le wha avae pei ono sau noa i ele pāle mia. E le wha tautoa ina lava talu mai le nasu winga o le wha avae le 10%. Ui o le ana wha amalo sia mai ele ofisa o whai ngā pālota. I ele vaenga le nei o le wha avae fast fulu wha pui pui tasi a. I le matao pulava le nei na sau noa i le awhionga le whonga whetalai o le monta i apapali li o ta eo maase pa ue whaapea. O leo tau fia le temi nei i le whaatautoa ina o sui tamai tai nei e toa lua o le pāle mene. O no le o whaatari el matao tau whaamasinonga le vaenga lava leo o le whaavai. I le whiriwhiri ino tamai tai e whaatoa i elis 10% o no fua o tina i le pāle mene. O le vaenga fast fulu wha pui a tasi a o le whaavai o Samoa o lo whaitau ina e whaapea. O le fono au au whaitu la fono, o le au fia ai a, o se sui whiriwhiri e to a tasi mo i tu malo wha ala le whangata i tasi e limas fu tasi. Ua ta ua i ngoa matua oi, mai au fia ia nuu po pito nuu po o nuu ma pito nuu. E peo no wha alia mai lea, i lea taimi, e ala i se tu la fono. O lo whenga i nei se ainga i le awhio anga no wha li ima whanua noanga o nei le ngata le motusia le lātou mawhtanga ma le lātou tama matua lea sa whai masiri anga le lātou ainga. Ai o se whalawe lawe na lilo i manatu le a motusia whafua se i ele mawhtanga ma se tasi o a lātou walo pele le susunga i a steward e sfulu i watau sanga le matua. O le astoa na i le ana whato a te wa i le awhio nga i ato le a whoa whau whai uatu i atua pāpua i lona ainga i no wha li. Ai ole asfaraile le ana madi wailo na grandson is fala vilavi tau ta avale fasto outa. Ina ua afia le piki apu na whaafoina se tasi o li itala vole a inga poto lavalea. E peo na lipotia mai. Na mau i se ulu se itu loi luma le awala anga i atu i fasto outa. O le nei fala vilavan tu la i mai le tai au le asfaraile o mawai pe a ma le itu la se fulu le tai au. Mana wha amau ni a mai ai ele ise la ise ne le itala vole whaafoina le nei ta avale. O le seminei na whaalia i anisio sui le a inga ima e ule tele o whaafita auri a mesa le motu sia whaafua sei. O le mafutanga me le nei alo pele le lātou a inga. A o le whatoa uma na teusi o lātou ta māmatua. Whaalia se tasi o Antio Stewart o le nita mai titi o stangata e se le anga mālie mai loto alo whawhai. O le ambisia lava o ia le mafutanga o no le nei whaalawe lawe tau ta avale. Ua maua isi o na ola. I leo wha maunia mai leo pe ua moria le li tala vaule nei na whaafoina ta avale. Ma o loo wha awau pe iai. Ala tau suinga. Nisi o tala wa whaasaina nei e komite pulea ava maalosi ma o se taimi le tu mau. I le toe awina mai o le olo o whaingoina i le whaaperetani o le ethanol. Ma le nei tapu e mo le whale ngausi ava umalava i to tonu le atunu. O le nei whai unga na tā ue se tusi na au ina atu i whale ngausi ava maalosi i malawa i Samoa. E pēno sa ingia tai whono o komite pulea ava maalosi a Samoa. O le sui pāle me i atu ala i o Stefo Polifasio. O le nei tusi e pēno whai e le aso whao mati o tausanga nei whaapea.
na fono ai le komiti ma so ala upule ai nisi o le poti o atu ngalunga. I le whaatupula i o whaalawe mau waiso i fua o tangata. O nei mafua mai so ona tau mafole ava e fausia mai le ethno. O le aso tofi le ana whaamaunia i le awhionga i atuala. E ai nisi o whalenga o sifang malosi. O lo lato whaonga ina fo i le methanol. E ngausi ai le ava malosi peitai. O le methanol. E whaonga ina i fufulu ai masini se i tu lo o lo ngausi ai o loa nei. Ai o le olo o mau isu enga wha scientisi Samoa nei. O lo whaonga ina e ngausi ai nisi o ava malosi e pe le rover. Ma isi. Ai le uma whaiona whai loa mai i lunga o le whangmalosi le nei. E o ato le 2.5 ia nisi ala o whaingaluenga o lo mua au di taimi nei le pui al COVID te peo na ngalu rua i lunga se va o loa i le vai asa o mawai. Wa whamaunia mai o whaanofo estea mo le taimi nei. O le atu langa na whamaunia mai e le awhionga le palimia i awhia mena a mingta awha i le asfari le o mawai. Le ana whaalia i e whaatangata le au va o se va o loa. Le ana taula i le wafia pia i le aso lua. Ua mawai, wa whaamaunia mai wa awhia le COVID. O le nei va o loa i whaapea na o mai matu le uta mo o loa Samoa. O na whaawau atua i leo lana malanga mo Amerika Samoa. Isu enga Amerika Samoa na maua e to a whaatanga tale au waale nei wa awhia le COVID. Mai tu sai of so ta inga whaavau malo. Na whaapea o na longo mai ai e tutuila i a Samoa nei. E tu sa o tanga tale au waale nei peo na awhia le whaamai. O le mafu anga lea na whaalia i le palimia na whai aise whai unga New York. Ina ia whaanofo e sea uma lava tanga to whainga luenga mua au. Na ia i le teimi le tau nua i le wa o loa le nei. Ne toi whaapupula mai e le awhionga le palimia. Le whaafo ina o tua o i whaavau maa loa sa moe ala i wa o loa i tau nu mai. E le ma whaiona fisa o tai tanga to whainga luenga mua au nei. Ma le au waa. Se i wanga na i tanga to whainga luenga tanga luenga so i fo maa lolo ina. Pe a whaie mana o mia o na whaie ni su enga. Mo le au waa. O le teimi nei, le pasene o tangata le atinu o mai atu winga o whaatulanga mai ai o tangata o mai sifuru varu tau sanga anga ilunga. O lea ua o atu le iwa sifuru pasene o mai atu ita ilua. Ma lo o wanga waa o mai lantau nei, mo le tui lona tolu po le pusta. Pe a whai wasidia ma le tolu masina. Talu o na whaia le tui lona lua. O le AstraZeneca. O nisi o tangata Tala, ia o lea o whatu a whaamaunia mai nei lava. Ia e to a valu ia tangata i se tātou atinu u lea ua taunu mai. Le whaapea na malanga mai le waana nafi, mai New Zealand. O leo whaamauni e positive ia i le whaamai lava leo COVID. Ma o leo whaanofo e sea. E stemi lao i luma ia tātou Tala mai Samoa se special update. Una au wina atua i lea. Ia po le ale tūlanga le pāse se lea na taunu mai le aso ana nafi. Ia le waa lea na sau mai New Zealand. Ia leo wa whaamauni mai. Ia o se taimi ona tu ina maila ia o se press release whaapitoa le New York. E whaamaunia ele tūlanga lea. Ia ai leo tūlanga e whaapea ona no whapopole i la tunu. Ia pei lava ona iai fo i tangata na maua i fo i le COVID. Ia o lea lava lo whaafoi maari e lava le tātou komiti whaapitoa. Ia ai mai se unai o tātou tangata o le mua au. Ia i tūlanga whaapea nei. Ia a o le whaapoponga na o tātou Tala mai Samoa. Moses John whaapoponga. Ia i le aso atai au, ai mo te minei, whaamanu ia tele lava le atua, ia te o tō uma o whea lava lo e mafuta mai ai, a wadi tia le atua fofuanga nei aso, ai mo te minei, tō whasai fua.